Haleluya. Kailangan ng kauno ni suran mau menwato tamasa ng kot mon rana pan parto kauno kot kailangan pan kapakap o may siwa kot kaun levelap seperti sang kami ni marang kaun Jesus kasapa kailangan kiyang kamu kelakot o Lord me kak badro de bon life ikapakap ko Rusia kan me panewang niya metro bilmor nimbagan ko jangga jangga pulipul sansal nan sapol mo masan nanas ngakan mor kisakisen mor makapan tipatrakan mese wewe kier kalangan kiyang kami men sarawi kom jangga wit kit kaskuli kit o irat manen kau so jampungo manaman en litere moreng Rusia kan me pan ron sapol man kau na masan wan kiperen demayau pueke komor moko tong kijer aramasen sampa moko sang ren kaun Jesus kaproyang kamu yat kapen kasapa kalangan ang kamu siwa kot kaun lapalap mo yat kanat sang komor amen amen iban dolar ranwet min kosaya tama puksarawi kosaya mepit antichrist okay antichrist anti lo kayang wayo kosaya we an antichrist with uwang the peliapan Christ uwang Christ okay so kamelele me ipachuaner pakchojo and so Christ got the bon sampawat uwangot tirin me uwang million koi lelan sa wat tirin aramas makosaya mirail ma Christ okay apuksaraw warn us puksaraw ka wait king child chaysa panchangalar memang kasaya mi ma Christ wasa chaysa panchanga memang kasaya mi ma Christ palya chaysa panchanga pogida melelen Christ abam prodasapal korusia panu diali and so jokis abnan sambawat million in antichrist okay patangan me uang ko perangkot tama Christ patangi otherel antichrist maybe ko saya antichrist aban we are agent in Satan yime ban tuwejo porta esek porta ikarpanaimen watong getal scripture potrin sa ulangan ko saya me jay mimir lalle okay kodial jay ban kodial chapter euriau silu ko saya ngadra momotso wat ki momotso sai ko siksang payo kola ko saya yar an sa momotso wo siksang karata I kangong ke child korusia kan me mangi masanan bombe yoken rongorong le ko sampalen chelen connect ngana child kan ulang kai te kuwang ap tokalang kupurang kauno po ki o tama kauno ka tunwi ya pa chelen ka kono pata okay po ki ipatuaner na lesson che kan rapture to a snatch away marabeo chebang wasaksang so chanso na child party o main court ma ko so chanso na child we are child sentence and kapakapa pampant karatan so mau koros makomu yo ngoy mamor lale an song kamor kecha katunye yastranan grace nanan song kalangan takot kalangan komu yo ngoy tipan kauno masani yet kagakale makpam tipomkan makakamelele Jesus okay karita ko sampal meman me rong nileyap osa me apan mela rana tapangkola nanel rana tranen komor kom kak luga yang Christ nanam nor kadete nanam mong yung ko soyanan kilinawom me Christ kot to pola we ke kom yung ngoy tipatrakan kom pamorla imo puksaraw kadete yang kachay kaide kachay wiya kaide megot yo me kachay kacheta me sanga chay pali kolang kauno so kachay ko Rusia tipan gaya isa woni sa payo weno lela tel wiya maka na rasan ko rin mo silangan kot tama mo song kawit king kachay me chestu kak peng kamawit chayla chestu kak peng kapung kachayla kadede marang rakan wuwato arail mayrang ijamewiya katakatamang rail mayroong sipukan mayroong man ijame katakaman kenrel irel ramastipan katakaman kenrel rami me bangko sonet
ansa ma Christ coach to we alar mayrong okay so ni yomu pa na le mayrong o kamagale ken komo komorla luk muidongi ime banka kona mu mor kompan morla kompan ye ya sa pon sambawat komangi yer ma nalanga yo ko mu teso okay nang kayon son le mawi sa ke le le sa silu ko sa ya iralagan man kisapol mangot yeras ran ke mor sojuk iralagan me sodran kisapol mangot yeras okay ketek chele na sotra terong tekin yang watak apan ki tuwa cha min yang lukwe yang angkat longo kaunta na nachamor maso so chamele lumposan bani puti okay cheban chon sarawi cheban rong bayan kalangan ng godap chailen mor kita wokela ta kair talale estoka ku yaw law kachay kolula iputi sapal nan ngana child okay so Antichrist me ko ya imo pukan ko dial ko saya palla sanga yo ko saya pukan ko dial me lasen puk sarawi pukan ko dial ko saya events of life to the tamo we are nan more or como yo ngai chama mornan ko dial ria silu tamo ko to murita and son Antichrist kauna bangat kisang aramas abang muidong Antichrist. Okay, Antichrist kaitek Satan. Antichrist nine Satan agent. Okay, so ibang gulacan ang scripture. Orala besak may ibang ko sa iya kituan Antichrist. Antichrist, karyaon Thessalonica riyaw silubayo, kom kajengkak njingidi obelew, watak mor ko sambal chailen watak. Ansa mesaulang trinaral betak. Icha karabog chay sa ipsapal koryaw chay sa wat-watak puksarawi pamak chay lipsapalo wat-watak puksarawi chay ban cotton weweki tama chay mimilalo tama pang goto okay so koryaw Thessalonica riyaw silubayo oralap megidia kasaya Antichrist apaninda me yimegot o korosan pongi so i karakterin Antichrist sama abang kasaya me imagot o korosan pongi kaya tamenta ki anti akamelel kan ban braki buksarawi abang braki ko prongkot abang braki me pit kauno me chay wewe gier chabanta manindang yan ang tank ayan ta talk tank kasaya me iray rakin study ki note kan Prabanasa the real. Puan sa maramas pangwato fake, maramas pangwato melikamo, praban ko chokata. Okay, so kakilakay ko mo yungoy. Anso na cha wat puksarawi. Anso na cha wewe ki at akodro tame masani. Tama ko protame ka chun buya ero wiya obilpan buya. Po imo manapang ko to pichigi child. Machepan so cha wewe ki ne chay puksarawi. Apan pichigin ki child me ime kot. Chepan kamelele. Okay? Karyan Thessalonica riyaw silupayo kumail der muitang amanen pitikung kumail sangan lokaya pukat. Pue kirano sotra pang kodo lau kaim saklan upana korospan wiyawi o aramas suwet pang parado. Epan pakasar lang nan hell. Okay, iwasaw mapanim saklaya Antichrist. Epan palianda me koros maramaskin pongi. Aban pelian me koros magchay kumpongi magchay banasaki magkao kaitir chochona bango saya me Christ aba mora kamele la uya bagan anti to ta peliapa okay o me koros me aramaskin wiyaki me sarawi me koros me komuyongay kumpongi o kichakin kasarawi ki ongi aban maliki magchay banasaki me melikamoma okay aban kasapulata lang Peni pon me koros o bilpan petalong nan chan pasen court o monti kosokose me court. Okay, abangola Jerusalem. Abangola nan chan pasarayo abangosokose ya me court. And so what? Nanus kosokose ya marapan pileo kawata sapal chan pasarayo. Okay, eu lasin kilelen end of time kilele munan so raban kawata sapal so ansam raban kawata sapala Antichrist bang kasinelale wa bang kasaya me makot okay armas jojo pang pongi so eu karakter mo eu
men song men kasa song me como yo ngai ban udial kichara banasa o yantai kraisamo porque buksara ka dedi yang kejai the real kraisan sama bangot sto korospan kilang amma kasi yame aban minan jamba sarauyo aban kose me ko aban petiti aramas jojo. Okay, so Korean character, the Korean mecheban osaki, the klangi, the irongi, anti-Christ, kodial silu, isak silu, wano isu, aban lala wakot. Okay, kodial isak silu, wano lelisu, eban lala wakot. Eap chapiata lala wakot, maran kot, John Bastarauyo, uirail koros, me patpatronan lang. Okay? Lalaw God. Epil muy young and mawani sapul mangkot aramasakan o kaloi railti o kaunta kainong koros way koros o sahap koros. Okay, kam kakitak kosanya nengkot aramasakan lama magchay gugola kaitak chay koros pang gugola kaitak chay koros pang gugola irail kan me kapakapat kiliko poten kamakaleng Christ. Okay, pala sa ngayon kasi tuan in changras kamakalekeng kejalta tuwa just no chay wita cha kila tipa chay kan mong kauno kamakalekeng kejalta in changras. Okay, koros ma poston Christ koros ma ipsapal memor makot kupurki a snatch away yawi rapture yawi rabango wala turin sa ulang bang purutapan. Okay, ariwasame ako sa sayang Patro ang rail men susakan. Susa uya way pilipilyo. Okay, Israel. Jerusalem, Israel. Amo, eudra way mo. Ap susa uya way pilipilang gotyo nan sambawat ime Satan panim saklap peyangi. Satan ansa wat rawa waik pa na way ka. Raban armakatan war. Lasin mawin mipan itanto katong kauno. Karyang katong kauno. Okay, so tamara kailong kiki pueki pilipiling quote pewe. Okay, so irailakan sa ulang sa pilipil me posong Christ me so tono pata. Okay, child matong gitip child sa kauno child pepon sa child sa nanan repent stipenda akauno kotto. Okay, so email ko sa iya me apa muy tang kauno muy tang. Kauno mo itang porque anso mau chailan repente chai wieselia chai som witing mong god kauno pan mo itang anantai Christ anson rule anson kaunta pues ya pilmen susaka rai kalo bola Christ porque resto we ki meimo malaulau ja men sus me Christian mo poson count Jesus tersoro wi kasik chetame sa ko poko ko bata tuan masaya bangot masaya got tor resuik so Israel ka me puksaraw to kame sapol mangkot pe me sapol mangkot ja pe Israel suik rabantiara tan sa mo Christ got tor o Christ got la o resuik. Okay, met pay como yongoy, que trawyar mas en liki, so karani yang way bilibiling kauno, apoy ki count Jesus, chay poson Jesus, que chay uyala Syrian court. Okay, pambile wadak. Ap chapiata la court, kosa yanda Christ, marin court, John Bastarauyo, uyrailakan koros me patpatranan lang. Patpatranan lang. Martyrs o Israel kan koros me meglara rai poson Israel kan koros me kamele le Christ Israel mela okay epil muy younger and mawani ang sabol mangko charmasakan o aban kalawedi okay so may kachengka what ak may bantiar mia scripture me ko saya ansam rabang kalawedi sabol mangko charmasakan rabang kalawedi pokita songon way koros ko pa na oksin Israel semputik okay aprabang kalawe di sapul monggo chara maskarapang wor lang kauno ai kauna ban show up okay protokol yawo ako saya sapul monggo chakan aramasakan orabang kalawe di o kaunda kainong koros way koros lokaya koros kareta
makom kan korkorongai kapakapakan iya kapakapan sa word we koros perda lokaya koros perda anso na child perda o maurla pogita puksaraw katete yung child anti-Christ pang kaun railta tagot we koros wen pombe tagot lokaya koros lokaya ang kusay lokaya ang ruk color koros puin koros tradition koros eko sa iyayer sa utana pang wiyaw okay Kasilun characteristic te mom men dai Christ bangkoton wiya abang wiya ta manaman aban wiya ta manaman chama kaono meidong anso wegi anso aban ituke cheka kosaya itit tong mo poson kanap luwati aray poson bang kelala raban mekila aray poson kaono akay ban yangala anti Christ okay Kaudia isaksilu man kama sapuya karya mano yatar sangon manaman kopria moikai e kamoreti sang nalang siniyay mon masanar mas toto karete ngalap kakela kak chai sa orang yaramen jonga steli anarmas manaman ansa what plan son deception tuodra anson mors what anson pitieti poya emasani yerma ba anti Christ Balia bang Christo aban pilko yang manaman aban pijiki di aramas toto manaman Puksarawi masanang kot ongen sarawi rakeneo pana amanaman kot rapkin sansal okay amanaman nani abe mia ime kecai mempombe pompong itikitkanani lel rampokat pogida mia manaman Satan ya armachaiban Kang koto nang puksarawi ak child changseli akay manaman in Satan no machay bang pakpaki aban pichik child di okay so komgatin wadak kautiali saksilu aban I kasalaban anti Christ what aban bilwiya manaman aban wiya manaman of character wana more perpraki court o kuprang court o tama child we kier Kapayo anti-Christ pampleo morta. Okay, pampleo morta. Kodia le saksilu lemau isu. Tuwedra pan powerful, apan wounded, apan ola, apan pleo morta, apan pleo kelella. Kodia le saksilu lemau isu. E ap muy yang mano, en wia song en lalawes wet koros, o en anakila manamanen kaunta wasa. Rain sompong paisa kriao. Sompong paisa kriao at ki sompar siluala. Okay? Chaman me kaunapan muitong en kaunta par isu. Abang kaunta par isu ap pingkauna masani me one kalogolok maban wiao loud aban inenen suwet so just ang kalogolok suwet ko me samba experience ernan. Di ko to kawana ban sa kanakan loud suwet kauna na porta. Okay, wataker mawome sapul manggot ko bang wor lang kauno. Men susa kano so lang kan mo yema morta rabang wor lang kauno ay kot to koryawa bang yaw. Kauno bang porta po na olive. Okay, puenale sapul makan. Ibe wasa yaki sompong paisa kriyaw. Sompong paisa kriyaw ka bang calculate par siluwala. So apan kauno mo itong parisu apo yaki kauno apo. Okay, la sapul makan apang kamotriela par siluwala apan show up. Okay? Ebil muy yanger en mawin yang sapul mangko charamasakan o kalaway reality o kaunta kainong koros kas iwate kerwasa. Way koros, lokaya koros, sap koros. So atay kapakap o atay kalok aban so pit kichay me bombe sap koros, way koros, lokaya koros pogita maso ime mimi mon kapagapagan kauno ime mimi mon aramasma kalolok mantay Christ pangoton wiya tuon sambawat. Next one, number 5, anti-Christ pang control world's economy. Abang kaunta mepit money. Okay, mepit money. Nang kaudial isak silu, isak wano, isak isu. Imechay pa na sa kame, uy anti-Christ o mata. Ipaliya pang Christ o ma. Rakaunta mepit money.
Kionge raramas koros, me tukutuk, o me lapalapakan, me payamao, o me samomokan, lutu, o me mayaukan, kileleo ni porail, palimaon, o tomorail kan, soja makak painda meakot, tenatkila meakot, pokilelwet soja mimere. Okay? So once again, Chaisak Lil, Miamaganinda. Isu wale dear, Kilelena and Christ on ice chokon, test to weki, Puegiacola dog, Alefaxino, Petanga was Ampombe, so long and Pombe. Okay, so I'm bronca prayer, Faxino, I take Antichrist. Faxina, and Egosang rena ramasakame uyata suma coronavirus. Rewato aramasen masapuek niyan sa water renta ya pasapangan. Okay, so ya kendo na ramas pukaramen kamalaulaw yala tuan samba. Renta magchay nokter. Okay? Iya ramasaka tuwete iray chaypan watak karakter mapuksaraw katayde kituan Antichrist o kilang nan samba irong na news o kilang isime we are market kan ban bilasa one world government new order do it res way lautaka songon kaitak songon boro wialareo age ro wialareo Donald Trump kale pull out America I karapana rai kailongi Donald Trump age mailakan me solang up so jana kwewegi mai bika kailongi Donald Trump abu wewe in the spirit mawen palingen me jawi akaitek makon in paluar so tamo yawi a pull out okay piasang Amerika pa yang United Nation iwanap so jamas apoyak o ya patrong Israel kasinen in pan Israel karete kangonge kichail so long so chilipibil tamasamban dindak jail pang go about the Bible tamo puksaro masani o jail lolo kan pan backup Kupurangos ng puksaraw po maso chay ni tantor kampatrail itanto kampatrail okay metawa turun mempon pepil peperen ke paiten ape songkan Israelian one world government Israelian okay Donald Trump no pull out Amerika sang karetar kailongi remen kawela me koras me pit yeah Mengo saya chame chipa me puksaraw ko saya Turun mo sa trukan ko saya chu wewe kita chay sa trukan ko saya ko nagdrano we are aware up nagdrano enforce and we are law and sa me we are law como sa ayar Antichrist rule okay but ame abang control economy so rabang marki per trial ni palimount onan tomo trial ka okay, apan me got me inserted kay dek toko. So toko okay ganda. Isu mark onger piso toko vaccina so kaskasaya. Epil panu yata kaso mao pagda. Aray la chenda, aray kendo. Esa otra kito coronavirus. Pechelen masapwek aray kito answer. Mi vaccina. Vaccina kaso mao yalar toton third world countries ang kutrail aramasakan met dependang weje kan poren menor okay men India men Africa iwasame sangan Bill Gates apa uye tok Israel sang sambar olel met okay Israel ka maudan scientist maudan doctor merestro mi ban wuding kawela ramas Rokosayame pandemic sangan coronavirus sang zomao pan break out it take time sambar limawa pupukan study gyo ko dan tiarata ya udan vaccine me ban mawan aymer kallemele mengme ita wuding mi miselinan vaccine me repromotan sa watra ko sangya and available yawi pero ko patar puegira elwiya Corona pan break out tarapan introduce ya pasapangan okay so talk me the real ones me so taral wuding lala aral mongyong men sa wasaramas repain ko sa yame impossible sampon tapa ayet pauji te pilkate abrakos ko siya okay ya
ya pasabang ng corona kala vaccine. So same thing. Imika ko ila kaka kachay sa ulan chay pangkakila kala chay poson. Pachay safety miminan chang Christ. Wasakan me wasan totong kan me rakinitingong kumailen tok makas chumenale doko katerale char maka laktaklong ng kalabus makakangale makapanale kakela ka ang poson kapan kosaya me soja kela pa bamboy tariam kela pa pon ban mela makomo believer okay makam soja mo itong Christ am more soja para rang kauno remoy soja jang Christ soja ya kamakelen jang Christ bang kamakale sang mo sang corona kan da mo sang vaccine nan palora child okay and so may chale ta Christ nan 95 morembareo ayale di i gola pon beare e uno mensa mo saban devotion ngoyo riekan saban kapakapen mensa nga ibale di message yo kodo na night printero ari i chapenan so mi ironga tame bit mark up the beast puegi ichikitana mo mochi chukumata puksarawi may chale ta Christ ngoy pilwata katar aramasan katarotonya robotome tuwache it's happening first time so yale ngoy watakong riekano sumchangan meyang kitransawo ari tuwache yaki ay mengkomong koror ischipakewi oraman mi pa memortrawi yawi ngay nan tuwaisak bueno womo me yale di newsletter o sangren olaman me eyang talk a young talk me wiata abe okay mark of the beast we are Europe a young talk so tama resta digi palwara naramas o retirata me ne pa o ne mange rentame automatically parts in wasaria waban charge aban charge abe sin chip maraban kilo nan utukan naramas poen and we remember o ya Cheban solar tatongi ID, passport, bank, okay? Sang karas mapit kitala related ang chipos rapanda cha William Kiti, Railin search lo ng palora naramas. We are weird, okay? Ka iso choko sa saya mi ako me bangoto. So nanto isa ko no uy ko sa saya pa bangoto. And so what? Nanay we memorta, we are weird. It just like force ang ramas and we are like law. And so me anti-Christ aban san salta bang yala lo. Koros me bangka ngale rabangka mala. Okay? So and so me rongata da me olo ko saya yang buyata. Anolo apod solang. Iso lelan so me kauno malipe. Solang la leta Christ Egypt watak napok sarawi watakata. Metamer yang buya tao eminampok sarawi ari pula te sola single baby kum baseli nan messenger nan Facebook sola pwegi nan 96 watager nan darowe ama corona iklang testimony olo ako sa yame pwegi ya watakata nampok sarawi indayang yang ako me tame chay uya se tempantatongi abang kaunta samba Israel kakang pogita Israel agent in Satan, mekopopo koros, okay? Mekopopo koros Israel, puye kemoni, Israel asame true moni, armas koros maur kemoni, armas koros anana moni, so true moni rapang konda samba, rapang kisang ramas man ke power, so kechail sola, kechail powerful nan sambawat, Satan kailong kung kechail, karatapan, tatongi armas koros puyen literary kechail pechailen sola men patak, Chelen kia maska wacheka chelen nenla paraban anso na rail uya seli rail wuting up coach teban muitang lawa kat kisang kechail makapakapanta kechail me ipsabal kechail mau tauten ngen sarauyo patapatang ke memelel nakupur tama ko prong coach manana kapulpul dan sampawat anso mapangkat kisang kechail abang muitang anantay kraisa anso rancho iko ipil ko la kasko moin sambar silu bayo sa malaro ngoy ay bod ko la kaskori manakap men yang mod ni laino
so ememurit ainda ngai bodi jamano kala sop kakak puralale so pai muita mana kapotiang la moi etiang la moi process atip so ko ita just slight ban mesino iklantonya koror koror ngoi puria mai o pakela okay ngoi puria mai o pakela puikin kosa ya bote na klang klang poran masai aramasa ko weta na ti swipe pa minta ki yo kai tek chai kosa ya me got mesai ku yawi okay apo karanyang ang samantay kras pamporta bang yala ko sunnat so dami pakikila stu wewe ki pues maka kampil pan solang como yale chipo kom lusanger wenko ti me puksaro ka tete yang chal tame wong ka chal ang yang kauno I ko sambal pan ai ko saya pong ye gen since what tame chais chuno ko saya ki nan momotso tame ko to mo chal pone jelar mas kapanale rai bandu e mana kapome swai yang ya slide pe wanga ipakela pokita a mark mark of the beast okay me wan so ban san sala ban counta o magjai bil so lang apale mark of jaban du san wing code pe jai so jo mena lady tama kauna warning kin katrailer okay karta jaban men gogola jai so japan men mi miselina in sam bawot kajal du bakla ne jai serikan pil du bakla ako sa yayar me upon associated with economy, associated with money. And so what mean is money, mendaku god. And so upon so la money. Ye chamaban not relgan me markti. Atara markti and remarkti and Satan. Okay? Jaban kang markti weki Gijala same menang puksarawi that jaban kamangan de chaseri. That jaban more poe. Poraban pil mangai nasa is me markti so. Markte pon Israel mesokan rabang kilang chay ironge computer so to sagas check changala rokla ya ran pukat okay so antichrist will aban kasinan nan John paso kasi yayar mo pangwatak nan matu riyesak payo maduriyesak payo isak lemao kutilel riyesak keo Agachin masani kumail bang kilang tuan sansal kansens with likamsiko. Him jalendan dai kraisa. Wasan wata imomana describe the kawewe. Sansal kansens with likamsiko. Mesogop Daniel Kobatar. Okay, aban uda wasa sarawiyo. Ari rail kan me kin mimi sudia. Ren tangalang po nanakan. Aramas me mimi pon polangan imo. Eteba kodiang ale mekot sang nan lala po sa laranso. O me mimi nan sapwe eteba proto ale a liko pub nanimo. Okay, ako sa yan sa metepang kilang anti-Christ ang minanchon pasaraw yo ko sa yan may ma inanan kasale yang kachal makauno pan karanyang chalenteran ki oraman okay so what rin so long o oramanen ngoy pa unya tama ngoy pa point tama ngoy pa unya alama okay tama mo chal pokpok tala na ramas o sansaltan anti-Christ okay oraman kan no lingan o tu ejo oramanong samba me samba du ejo bang pralan mas ajo bang pralan mas chay mi minana mo nanso okay med bay apal med apal ong lili seyanakan o menaychik polel kan niyan sawo kumal pakren court pwe amail sobola and there wiyawi ni anson boderanen sapat pwe apal en ansawo pan laut sang apal magun wiyawi sang mas koto lel met okay, puksaraw katede so udan emelel o apan uyawi. Apalakan mekjel asayer mekogoto mo jaila lautsang. Bilsoja mepan tuetra met kola. Okay, tuetra. Ansa makauna pan katkisan sapol makan apal mepan koto pon sambawat. Uyamo mo. Yamo may pan so rapture ngay momot sili.
ngay kilang laika nga le marko po yasayer me puksara warning niya may banale ilusang e wingkot yamo na ibang kilang na isari man wiyasan sang o ime demoy okay bilal earthquake abe mal rrrin sapan wiyawi an sa buko solar nganen pepol nan sampawat instance what pan wasak koros chay pan changseli sa choyo aramas saulang sa choyo nan nganarel nganen instance what an sa what okay saulang kan tamila makapakap kaniya po instance what omok sin instance what en kongkak master it kongkak tada patik panamin nan tawasamuyan manamanen mamor okay, makampil mong matak pula ke ni marang kaun Jesus. Mamia punga nang pungang komuyo ampod ngayon South pula ka sang ni marang kaun Jesus. And so chay sila kakta taong kumerot. Okay, so la ngayon instance what panaw tiki chay la po solar pepolang kaunon ang sampawat ang usik sang. Main ko kareta chay so lang maganuyo ka complain ang sa what? Machay kang kelelta iutang complaino avan lelo mor papana palla mele sangmet okay kot arkatin kamalaulaw yala rano ko ma sotra katin wiyamet arya sotra ramasaman pampitila apuegi sapole ma me pilipilikan apan kat epang katin kamalaulaw yala rano ko okay say ko saya yar saulang kan meluwati patrang mensusakan okay, Israel me way Pilipil ansa me apalopan lautla don sampawat. Arapuye Israel asola pampar su apampar silualap. Okay, so iwata kermo koi suen song tame anti-Christ pan buya apan songon kawela men Israel. Okay, apan songon kawela men Israel. Taniya lisa keo paisak lel paisak keo. Ni ansa me an nanmarki en Syria an so ban karanyang leleto nanmarki en isip ban mawanyang o nanmarki en Syria ban pelianda ni sapulma kelail koros e ban tatonki waran nansa en mawan os o sop toto aban mawanyang sap toto aban rasang lapake okay mawana ada armageddon yi mawan lasama raban mawanong Israel raban kalaweti pogita sampapon powerful tami cheka ko sa powerful Israel mawiyata corona or a lockdown na samba okay power and Satan ma lockdown samba por influence nan government re-influence nan school nan tiang kan re-influence nan court okay wasta koros mi kikilan Donald Trump tuwitra atang ka ko sang wasta koros mere minimin kipanayer sweat sang ni kawitin ngayon south okay so na Amerika wasta koros so song koros mau kita kauno ko prongkot nan samba ngenen anti-Christ reminimin panaro tatongki isingokan puen wong tama ko prangkot a global okay kay samba pakon wasa mabuksaraw kat katete taniel rongata okay atan mawana Armageddon war i mawan las meban wong ata Israel aral ansa what chanting ro ye word ajay bang wipe out Israel Sambon ma yara la chenda resigner okay Israel one world government rakaunda lan mo ni po yung kaunta sampapon so powerful magom rong komu wong mere resto manaman coach manaman sang coach mo ito porque ya amo ito pues anso me yan so me chepan pilata kauno teso so karusia me pilata kauno raban morla karusia me ban wang sili o wangal takot raban lusang mor okay aban mauni ang sap chocho rason lapake matawa mauno aban rason lapake yay kapakap yay pakpak
re mai korusio kan me patron yo robel banu dial mor cheka kapakap mak cheken wat puksarao sa no kamelele o main coach katkitong yo raman katkitong ya penai ko dial ke po yung ka kamelele pansa makauno kan masan tong chai sansal me pit tame masanier kan changala re child nge kan changala re child o kan iti tana chai poson mong kauno pa child denter rong ap maliki nge chai mi nan ti me child rong masan ngot ap maliki so ta kauno ba ya anana pleo po ola so pwede ya chai pak Satan abanda ka taro to antichrist and we are in muting okay Daniel lisu tuwari yesa kisu kaun manage pan we are yang ramastojo inno okay nin Japan Paris wo abangoto ni peace akatan ki peace treaty okay Israel or Arabic nations United Nation raban min kipana people me raban introduce people Malay apnon murisang abang portaro kaunta okay so imo Satan echoka ko to try kiyanguk me ko magapan mga ingasawi kita ang ko to ni momon mao bilduwe cha vaccine okay vaccine kay tek mark of the peace ap kisa neral tipso marawiyata poren controli ki aramas ren kasumawi ki aramas okay mark of the peace no puksaraw ko sa iya o iya tama scientist kay rela kamawiyata in line okay o waran rice apan inserted ni paman o ni mange rancho yo la bank rancho yo resto kon we and so what we song we are lining up to mark of the peace you la ni bank arail bil security ko sinenero scanning mga armas yung song na mall kapusong kauno ataka uya men go some at song puka pa na precondition at maliat but next thing tama go to raban insert chipo mo kaya na mga aray mga ngin sili so lang ko na rin chalaro kakamele buksarawi wow okay so you wanna chay ban blinded chay so men speak out po armas te mo long trial de upseten ma men mask your chay po challenge so lan ko freedom mask ite our trial up mo tin Satan antichrist control o kito masabuek okay okay so Daniel tuwari sa kisu kaun manage pan wiya yang aramas chocho ino kelai leo orange sambar isu o pan katoketi merong isis o sangan merong chekan orange sambar silu ala tame ko sa yaki silu iko sa yayar paro pon parisu kauno mo itang ap silu ala chapan lepugala pugita kapalakan pang yayang o kauno pan pokela sapol makan kay kauno pan show up par murum par silu ala pa chapan lisu or sansal kansas with likam sukopan uda ni wasakayo ilelan chamba sarawyo laulel ime kawataro pan lelotong imula me coach katin kupuroyang okay kauno mo itang once again kauno mo itang my god yung kupur map po kulok silu ni soran ansawach away mekos kasay so ay mali legismen mayor antichrist will cause her to fight against Christ. Antichrist aban wiyata aramasen men maunong Christ. Porque Christ pan to. And so mapang kalaweti Israel Christ pan show up because sa yayar. Yang aki karisin sompekan. Isme pan yang Christ koto koros me rapture o koros me mekila rail poson. Martyrs reme kila rail poson ngena rail mimir ren kauno. Pero yesan sangang kauno main court yawan rey rain. Rey ditak rey yawan rey rain. Imuin sampawa tapan wiyawi. Kauno masani ren kischa masawi. Okay? So kodia isak tuwaw
ngoyer klangata. Okay, isme kosokosoya Soun. Soni warakin Christ me pula sama Christ kat pun sambawat. Puksarawa te the one God love, the one me Christ pakong main puegia sin manakap. Ai sona me sama Christ langata pun dobo en dalang Mary li kilang na puchak kilang inaman. Okay, so iso na me and some persecuted to a sama lara rewang sapul mangko trakan iari exile la Patmos e changala was ares me egalebla atante ke Patmos I we kapaka angeneu wisiksang. Okay, ngeneu ko dala nanlang ari injungiyata ko dial imakarita mas chucho nasa ikin wata kisa sa tama ansa watu wewe ke pokita ipsapal o ke child mi milale child asa ngoyer kelangata man kamasebuek o nanmarki kanen samba sapole maral karisen sombekan tunar pokon pana poren mawniang metake hoso o sapolma kariskan metake hoso Count Jesus. Okay, Count Jesus is coming back. Abango to pull Antichrist to the hand. O korusya kan me. So go become Bellel Chapel. Okay? So na kilangatar tuan kauno abang kochto take hos o sapulma kariskan. Isme yangi Christ railakan me melar. Okay, kom missionary la India. Re cookie komila. The rebelata sancha pumuram martyrs. Loka yang wayo. Railakan me megila puksarawi. Okay, pachong railakan me melar me rapture. Ramemorial rapture, the remelar rail kukulan sound rapture. Rapanyangi Christ proto. Okay, so kodia lesak tuwaw riesak man kamasabueko o sauko plikamo irakaros memorja laktaklang nang kisiniya anso me Christo sapol mo kan karisin sambigan yawasan tay chama nantay Christ aramas man ichukos ko siya Satan aramas mepan kaunta samba we koros min panaro amang kasinen powerful ako siya me Christ kamuyo nga yakergi anti-Christ po kita awiya po ka nakamelele kan kay de Christ mo so ako siya me Sociopolitical when kay yeah anti-Christ puksarawan bombeyo ekatan ki kama sa buego likamsik kama sa buego katan ki irapan memorcha laktak lanang sinyay ramberedi rapan memorcha pakasar lanang sinyay. Okay, so last anti-Christ kay tek Satan kaudial riesak rajigijigi uriyaw ngoyar kilangata chon lang man mewa kiyan rajingata por lalo meso kapi. Okay, por lal so kapi kaskasaya yang gajay lehel o salmata toto pot ea paroketi dragono ye serpent and kawaw me ye tepel de Satan ea psilati arain sambar kid. Okay, so ikalasla kala murenantay Christa ton langa salieti Satan o ako saya saliti sambarkita peace malay bepol Satan saltiar
Okay, kom bang watak nan kodial kom kakela kay chay ban men watak kodial boy me kukuto. Song koros me chay watak alara na kier. I chay watak nan kadete marang kadete kapwen kawita chay nor pen kakela ka chay poson atames saikin me chay chapia tarap saikum saklalale events of life ye kodial. Okay, kodial. Karja chay irong news chay rong kokop kan chay wadik puk sarawi chay lasa step by step tama bang goto par kut me saraw ka tete yang chay kodial riya saka Satan ban salti sal so Jackson wuting the ball ban mia wasakaros lel man kama sa lion mata ng sinceriabe malele solar ngen sauj uya wuting aran par kut smurin par kuto ngombang watak ako sa yame abambil muy tak sinanso murin muy tak sinanso iyaban kololo karain okay kot melimbak so to yata nan hel po amui o ai kot pil masa nong katale tamaban wiyaw bachater maskun okay nan selakan morwech so check up kalanganin komi main kaun Jesus kalangan dabalap kiyang komi sapol mo masan sapol mo limbak kapag ku korusya kan makom gachin ye yang yak lakwet ro sek pakeu komi tang kraisam nor kom kak uya kapag wet ni tuan omi pak mang kiyang kaun at pamui kan uluke yang en katslong dalam po itaki champura la renkot okay kin lamam rapan tutun sarawiti rai kola so chaman atawi wiya makan ta soja wata chana na pungi yang kau na me chay bititip kakair kita tip memor kitip okay ta ko tip ngana trail ka toror sanganen kot okay sa matami I rasa pe kang kauno kisang ngene rera ansa me ira monara poputi rai kene wong kot okay ba ansa me rasa pe kauno kat kisang ngene kareta soja lebel okay kinin te yato mo ngoy armas ma kauno mangi me mo yung magalgal same thing como yung ngoy so kitip ata wiya ka so troka justify us so troka kapung gitala kamau gitala njang Christ kele okay so kom ka wiya kapakapot ni tuan amui wiya yang kauno o kauno ino gidi makchepan rjongongi atal nor nang kodial siluriesa abang kotlong yo mo abang katlang imakartara masamang kumuitang Christ am naur ekin chapta inang iya tamekan mepit kauno porque kauno katlang kauno kitong kacay ngane sarawi okay main kaun Jesus ipartisan komi ikamele lang ay ramaste panaman ipakiyang komo yung kachin makong niya kum kachin katlong lalay met kom kachin kau niyata kom kachin kau wedia sang met kola amen o mai si o ko kan la balap kom mi chakelep mo kachin rong isngo kan mebil kapakaben kopre yang kom yarai meuri ai kapakap ngeno mo sarawi bang kachin tiata pewe o kaskuli ka wait ka might nan ngene o parosan seli songkan magotona tangki ti makom kachin masani ikalangan kiyang komuyo Lord sapol mo masan makapulipuler nan wawa yay kapakap mat mongyong panmen asala ele ikosaya nipok ap miyangen sarawi me pangking kaskuli panawi kawkawait amanaman kit me posan kaprayang komuyat kapeng kasaba kalangan ng komakaun Jesus mawiyat kaunat sang kamor amen.